Mwiri wa Gaudensia Amwai ukorirwo ni mwendwa wake nyumba-ini imwe iria arakomborete itũra-ini ria Sacco Isinya thutha wake gukorwo atakwamũkĩra thimo. Kũringana na famĩlĩ ya Amwai, mbere ya gĩkuũ gĩake nĩ aramerĩte nĩ aramũkĩra ndũmĩrĩri cia kũmũguoyohia kuma kũrĩ mũndũrũme mararĩ ndũgũ ya kĩwendo no magĩtigana mwaka ũmwe mũhĩtũku. Alikuja Karent Kitengela, the ex ako Kamulu, so walikuwa kila mtu ako pathway. Sasa huyu alikuwa ameanza life yake, sasa ndio yeye akakuja huku ni kama alikuja kumwattack na huku mali anaishi juu alianza new relationship. I think ili hatu mse ndiye akakuja kumaliza. Afitha wa DCI sub county ya Isinya ni ekirite mũkonde gũikio ngono kwa mwĩkũĩrwo wa njũragano ĩno ehithĩte mwena wa Mara barabara-inĩ ya Kangundo. Kutoka ukweli nilifika kufika hapo chini mpata watu wamejaa juu ni gorofa. Kufika hapo chini watu wamejaa kuanzia stairs. Hapa nikajua kweli ni kama ni kitu imefanyika. Kuenda kufika kwa nyumba, kupata mlango imefungwa lakini baadaye ilifunguliwa. Nikapata sister yangu hali yako nayo haikuwa ile hali unaweza sema hata amejua. Kwa mind nikajiambia huyu ameuliwa. Ningeomba tu serikali tusaidie kulingana na uchunguzi wake vile inafanyikana, tuweze kujua tunaweza kufanya namna gani. Hatuna lolote tunaweza fanya sababu imetendeka na ni uchungu. Jinsi nilivyomuona kama amekuwa, dalili yake sioni kama niko na nguvu sana. Ripoti ya uthuthuria wa mwĩrĩ ĩrĩa tabanĩirio thibitarĩ-inĩ wa Kitengela ikionania Amwai akuĩte kumana na gũitwo, mwĩkũĩrwo agĩtanywo gũkinyio igoti-inĩ mũthenya wa rũciũ. Kuna huku na mbele ya neck and it has gone even inside, so there is a lot of bruising on the neck hii ya shingo, kumaanisha kwamba there was compression, there was pressure on the neck. So we say this cause of death is what you call neck compression due to manual strangulation, kunyongwa na mkono ama na kitu kingine pengine geta or something. Ngero ino nĩ hanĩkĩte mwena wa Kĩmbĩmbĩ, Mwea kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, kũrĩa afitha wa borithi wa ũkũrũ wa mĩaka 56 ahũrĩte rithathi nyana kũraga mũtumia wa ũkũrũ wa mĩaka 39 mararĩ ndũgũ na gũcoka kwĩyũraga na njĩra o ya kwĩhũra rithathi. This is staff quarters. We got this message this morning at about 6. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde mũnene wa borithi wa Mwea Stephen Okal augĩte marekwo gĩko gĩkĩ kĩracũngĩrĩirio nĩ mbara cia kĩwendo gatagatĩ ka aya erĩ. I just want to confirm that we had an incident where one of our officers shot himself after murdering the wife due to unknown reason. The matter is being investigated and you will be informed fully on what transpired. Maafitha a borithi nĩ mambĩkĩte ũthuthuria nayo mĩĩrĩ ya aya erĩ yatwarwo mocarĩ-inĩ ya Kĩrũgũya. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Edwin Mbugua.